ibyifuzo byacu, buri umwe wese afite ibyo akugombaho, kugira ngo Mwami Imana wumve ijwi ryacu, yumvikanisha Mwami ibyo imitima yacu yifuza, kandi tukaba tuyoborwa n'ijambo ryawe kugira ngo Mwami dusenge bihamanya n'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe niyo tugaragariza ubushake bwawe. Buri umwe wese Mwami amasengesho ye imbere yawe Mwami abe imibavu ihumura neza, ubasha gukora ibirenze kure cyane ibyo dusaba, ibyo twibwira n'ibyo dusaba, nk'uko ububasha bwawe buri wakoresheje mu kuzura Yesu wapfuye. Ubwo bubasha, izo mbaraga ntago zifite akarimbi, nka nizo wasutse mu itorero bakwizera. Urakoze rero Mwami yuko wumva gusenga kwacu, kandi ko uzakora ibirenze kure ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Umugisha umuntu wese ari muri aya masengesho, umugisha Mwami, kandi umuhe kwizera kuzira gushidikanya, ko ngo imitima ibiri ngo ntacyo bazabona ku Mwami Imana. Uduhe rero kwizera kuzira gushidikanya, nk'uko Yosefu yizeye ko nta kabuza uzagenderera ubwoko bwe igihe wagennye uzabakura muri Egiputa, ngo amagufa ye ntibazashyingure muri Egiputa ariko bayabike, kubera yuko azi neza ko utazabura kubagenderera. Urabagendereye Mwami nyuma y'imyaka 430 usoza icyo wabwiye Aburahamu, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Umutwe wa iyo turiga umunsi ni tegereza Imana wihanganye. Tegereza Imana wihanganye, kubera ko kwihangana niko kubura muri benshi. Tegereza Imana wihanganye, amen. Twumvise ko Yosefu yavuze ko Imana itazabura kugenderera Abisirayeli ikabavana muri Egiputa, ariko Yosefu nigeze ababwira ngo ni ryari, kuko yari azi neza ko ibihe ntabwo ari ubigena, ni Imana niyo mugenga w'ibihe. Iyo umuntu asenga Imana rero ntabwo ari we ategeka Imana igihe cyo gusubiza, ndetse ntabwo ategeka Imana ni buryo ki izasubiza. Imana ibyo biri muri prerogative z'Imana, biri mu bubasha bw'Imana yonyine. Amen. Toi tu ne fais que prier, espérer et attendre dans la persévérance. Kwiye kwizera, kwiringira kuzasubiza, none ukihangana. Imana ishimwe. Gusubiza ko izasubiza nta kabuza. Amen. Twabonye ko igihe kigeze Imana yarabagendereye nyuma y'imyaka 430, ngo muri iryo joro hatarenze umunsi n'umwe ingabo z'Imana ari ubwoko bw'Imana buva muri Egiputa. Icyo ni ikintu twe kuvomamo. Amen. Kwizera kudashidikanya ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'umuntu rishobora gushidikanywaho, kuko hari ibyo ari bitari mu bubasha bwe. Ejo twabonye iki? Twabonye ibyo Gandhi yavuze. Amen. Yuko ubuzima n'ubwiru. Hari biturenga. Na niyo mpamvu mu buzima tout n'est pas prédictible. Mu buzima ntago byose tushobora kuvuga ngo bizagenda gutya. Imana nishobora kuvuga ngo bizagenda gutya, ariko abantu ntago biri bubasha bwabo. Donc tout dans la vie n'est pas prédictible. Byose mu buzima ntabwo bishobora guteganywa ngo bibe nk'uko twabiteganyije. Oya, kuko hariho dimension itweshapa, ari urwego ruturenze twebwe. Amen. On ne peut que émettre des hypothèses. Dushobora kuvuga gusa ko nibikunda mu myaka 10 bizagenda gutya,
kuko nta muntu azi avec precision ko bizagenda. N'abaspecialiste muri ibi n'ibi ntibashobora. Hari ikintu bita prospective. Bashobora kuvuga ati turabona ko bishobora kuzagenda gutya. Prospection. Ariko ntibashobora kuvuga ngo bizagenda gutya, none bizagende gutya 100%. Nta muntu n'umwe afite ubwo bushobozi. Niyo mpamvu ubona nubwo siyanse yateye imbere mu rwego rukomeye, ariko hari ibintu biba mu buryo binyuranye n'ibyo bateganije. Baravuga ngo ubukungu buzaba bwifashe gutya mu myaka 10, tuvuge les économistes bakomeye bo ku isi, aba économistes bo muri Banque Mondiale, aba économistes bo muri FMI, Fonds Monétaire International, abo bose bashobora kuvuga ngo dushingiye kuri ibi n'ibi prévision, turateganya ko ubukungu mu myaka 10 buzaba bumeze gutya, ubukungu bw'isi. Bagatungurwa, hakaba ibyo batigeze bitega. Kandi igihe bakoraga izo za prediction, bateganyaga ibyo, bari bizeye imibare yabo. Ariko mwibuke umutwe w'ejo, ubuzima si imibare. Imana ishimwe, haleluya. Ntabwo ari imibare. Ni kenshi batungurwa n'ibintu batigeze bateganya. Tugende muri domaine ya meteorologie, iteganyagihe. Bateganya imvura akaza izuba, bateganya izuba akaza iki? Imvura. Bibaho. Japon ifite ibyuma kabuhariwe muri domaine y'imitingito, uteganya imitingito itaraba, kuko Ubuyapani n'Abihugu biri hariya biri muri zone y'imitingito. Ariko nubwo bafite ibyo byuma, bijya bibashuka, imitingito ikabatungura. Ni ukuvuga ngo rero nta muntu afite 100% ubushobozi ku bintu bitaraba. Ibyo bintu Imana ni ubwayo ifite ubwo bushobozi. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga kenshi ngo bana b'abantu mwiringire ibihe byose Uwiteka. Noneho igihe kirageze rero, Imana ibavanye muri Egiputa, amagufa ya Yosefu barayatwaye nayo. Noneho bambutse Yorodani bageze i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Noneho Yosuwa, kuko niwe yari yasimbuye Mose, hanyuma ayashingura Shekemu, mu gifaransa ni Shekemu. Hanyuma aho niho bamuhambye, bahambye amagufa ya Yosefu. Amateka y'uwo mugi wa Shekemu wavuze, ni amateka akomeye muri Bibiliya. Yakobo agaruka mu gihugu cya se, sibyo, cya Isaka, nubwo agarutse i Kanani, aho yaturutse, aho yagiye ahunga mukuru we. Yageze i Shekemu. Amen. Kuko niwe yari yabambye amahema ye. Ahageze rero, noneho banyiraho mu buryo bugaragara, avugana nabo, agura agace k'ubutaka. Amaze kugura agace k'ubutaka, abubakaho igicaniro. Ariko mbere ya Yakobo hari umuntu w'Imana yabanje kubaka igicaniro.
ni Aburahamu. Kubera iki? Dusome 12 itangiriro. Ibintu by'umwuka ko bikora. Itangiriro 12. Umurongo wa mbere ugere ku murongo wa 7. Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburamu ajyana Sarayi umugore we, na Loti umuhungu wabo, n'ubutunzi bwose bari batunze, n'abantu baronyeye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Aburamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa Shekemu, ahari igiti cyitwa umweloni cya More. Muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakiraho igicaniro Uwiteka amubonekeye. Amen. Amen. Shekemu murahumva? Aho niho hambere Aburahamu yubatse igicaniro. Kubera iki? Kuko niho hantu hambere Imana yamuyeretse mu gihugu yamuhamagariye ko kizaba icye n'urubyaro rwe. Iyo ni acte prophétique yo gufata Kanani. Kiriya gicaniro yubatse i Shekemu ariho hambere yubakise igicaniro ko Imana ari Imana yamwigaragarije, yamwiyeretse. Kiriya gicaniro kifite icyo kivuga. Ni ukuvuga ngo ubutaka bwari mu maboko ya Satani, Uwiteka arabucunguye, buzitwa ubutaka bwera, la terre sainte. Ni ukuvuga ngo uhereye yashizeho igicaniro hari, amen, buriya butaka bwahise buba consacré, haleluya, kuri Adonai, amen. Ariko abaturage baho Abanyakanani ntabwo bari bazi ko banyazwe. Bari bazi ko abakiri ba nyiri ubutaka, uriya n'umwimukira, ntibazi ko mu isi y'umwuka hamaze kuba transfer. Ubutaka bwavuye ku bigwamana bwagiye ku Mana nzima. Amen. Hanyuma mu nyuma umuzukuru we mwene Isaka ari we Yakobo, Israeli, agarutse avuye kwa Labani, amen, agera kandi Shekemu. Aho Shekemu rero nawe ahubaka igicaniro. Bari bagabo bari bazi amabanga. Ahubaka igicaniro. Ahita El Elohe Israel. El Elohe Israel. Niko yise igicaniro yubatse Shekemu. Bivuga ngo amen, haleluya, Imana ishobora byose, Imana ya Israel, amen. Mighty one, God of Israel. Imana ishobora byose, Imana ya Israel. El Elohe Israel. Murumva ukuntu yabatije icyo gicaniro? Aravuga iki? Aravuga ko Imana ya Israeli, amen, niyo Mana iri hejuru y'ibigwamana biro birasengwa
muri Kanani. Il proclame la suprématie de Dieu sur les dieux cananéens. Igicaniro kivuga byinshi muri Bibiliya. Bibereye hehe? Shekemu. Amen. El Elohe Israel. Mighty One, God of Israel. Hanyuma rero turasaba umukara aduhe kwizera kuva mu byanditswe byera. Imana ishimwe. Tangiriro 33:17-20. El Elohe Israel. Yakobo ajya i Sukoti yubakayo inzu, acirayo amatungo ye ibiraro. Nicyo cyatumye aho hantu hitwa i Sukoti. Yakobo asohora amahoro mu mudugudu Shekemu wo mu gihugu cy'i Kanani ubwo yavaga i Padanaramu, abamba amahema imbere y'umudugudu. Isambu yabambyeho ihema rye ayigura na bene Hamori se wa Shekemu ibice by'ifeza 100. Yubakayo igicaniro acyita El Elohe Israel. Amen. Wabyumvise? Igicaniro yacyise El Elohe Israel. Imana ishobora byose, Imana ya Israel. Hanyuma urubyaro rwe rumara imyaka 130 muri Egiputa. Noneho Yakobo aravuga ko niba zamura amagufa ye ko Imana itazaba kubagenderera, bazamushingure mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa rero niyo yambukanye n'Abisirayeli bageze mu gihugu cy'isezerano. Haleluya. Ahantu Yosuwa yahisemo kuba kapitale y'ubwo kapitale cyangwa ahantu azashyiraho intebe y'ubuyobozi bwa Israel yari Shekemu. Shekemu niyo kapitale ya mbere. Mabibisi. Nuvuga ngo abantu bazaga i Shekemu, haleluya, kugira ngo bahabwe amabwiriza aturutse ku Mana binyuze kuri Yesuwa. Imana ishimwe. Ubwo bwoko buvuye muri Egiputa bugeze mu isezerano. Amen. Umurwa murumva ko Shekemu afite amateka. Imana ishimwe. Aho Shekemu rero afite amateka. Haleluya. Niho Yeroboamu, Roboamu umwana wa Salomo, amen, niyo yagiye kwimikirwa n'uwaje nawe kurwanya ingoma ya Salomo yitwa Yeroboamu. Naho niho yagiye kwimikirwa, nawe akagira umugwa mukuru, akinjiza ibigwamana. Nivuga ngo Shekemu rero hafite ibisobanuro byo mu mwuka. Satani yari ahazi, niyo mpamvu yaje kuhahumanya binyuze muri Yeroboamu. Umwe yari umugaragu wa Salomo. Imana ikamugabira imiryango 10 kubera ko Salomo yacumuye, hanyuma igasigariza Roboamu umwana we, mungu we, imiryango 2, Yuda na Benyamini, kubwa Dawidi n'isezerano ryo kuza kwa Mesiya, kugira ngo Yerusalemu ikomeze kuba umurwa w'umwami. Icyo tubona hano ni kirero, tubona yuko ibintu dukora mu isi igaragara bishobora kugira impact mu isi y'umwuka. Imana ishimwe. Kuba Aburahamu ahantu hambere yubatse igicaniro ageze i Kanani ni Shekemu. Ni ukuvuga ngo prophétiquement Aburahamu aratuye ko Imana ye niyo Mana izasengwa muri icyo gihugu, mu mwanya w'ibigwamana.
nubwo byafashe igihe. Turabona ko na Yakobo nawe niyo agarutse mu isezerano, agarutse Kanani avuye kwa Labani. Amen. Yubaka igicaniro akibatiza, akita El Elohe Israel. Amen. Turabona ko nyuma urubyaro rwa Yakobo, nyuma y'imyaka 430 buretwa muri Egiputa, butari muri Kanani. Amen. Kuko Yakobo yamanukanye n'umuryango we muri Egiputa ku inzara yarateye, murabyibuka mu gihe cya Yosefu. Abisirayeli bavuye muri Egiputa baragaruka, tubona ko Shekemu kandi yongeye kuba icyicaro, amen, cy'ubuyobozi bwa Yosuwa bavuye mu gihugu cya Egiputa. Shekemu rero mu buryo bw'umwuka yari ifite ibisobanuro. Uyu munsi Shekemu iri mu ntara ya Cisjordania, hafi y'umurwa witwa Napluzi, mujya muhumva. Impamvu Shekemu ari ahantu hakomeye, niho hanyuragamo imihanda minini ihuza isi y'Iburasirazuba n'isi y'Iburengerazuba, isi y'Ikasikazi n'isi y'Ikusi. Mu bucuruzi yari ifite influence ikomeye. Yari hagati y'inyanja Galilaya n'inyanja y'umunyu, kandi ikaba iri mu kibaya kiri hagati y'imisozi ibiri Mose yahanuye, umusozi w'umuvumo n'umusozi w'umugisha, Ebal na Garizimu. Nimumva Shekemu ifite amateka menshi. Amen. Haleluya. Amen. Ikintu kidushishikaje hano niki? Nuko n'Imana iyo ivuze ntugakinisha ibyo yavuze. Nubwo ibihe byakwereka ko bidashoboka ibyo yavuze, bitegereze wihangane. Igihe nikigera cyayo byose birakoreka. Haleluya. Imana niyo kwizerwa. Ibyo yavuze birakoreka. Igihe kigeze ibidashobokera abantu bishobokera Imana, kandi ikarengaho ngo bishobokera no wizera. Rero aya masengesho ntuyasuzugure, ntuyafate nk'ibisanzwe. Ukwiye gusenga uzi neza yuko Imana nusenga uhagaze mu gukiranuka, nta kabuza Imana izasubiza, ariko uburyo izasubizamo n'igihe izasubizamo ni ibyayo. Ibyo ntabwo twiye dushobora kubimenya, ariko icyo tuzi gusa nuko Imana izasubiza. Haleluya. Kandi ntuzigere ufata Imana nkawe wibaze ngo hari ibyo idashobora, hari ibyo ishobora. Imana ishobora byose. Igihe kigeze byose birayumvira. Imana ishimwe. Nyuma ubona Umwami Yesu yaje kutwigisha ibintu byinshi ku byerekeye kwizera. Mu buryo amasezerano ya Yesu yose ntabwo bavuga ngo uwizera arakarimbi yamushiriyeho. Yaravuze ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana, bigashobokera no wizera. Icyo ukwiye kumenya ni iki? Ibintu byose, abantu bose, ibyitwa ibyaremwe byose, Imana ibikoza icyo ishaka kandi igihe ishakiye. Imana ihabwe icyubahiro. Ibintu byose n'abantu bose n'ibyaremwe byose, Imana ibikoza icyo ishaka igihe ishakiye. Imana ishimwe. Nimba wowe uzagira akamaro uriya mu gihe runaka, nubwo uyu munsi ubona ko bidashoboka cyangwa ntabyo uzi, icyo gihe nikigera, amen, Imana byose irabizana, bazasanga wowe uragira akamaro uriya, kuko Imana ni Imana. Haleluya. Kandi iyo Mana ntimuzitiranye n'iyigwamana. Ejo twabonye ko Imana azabagira iki?
zajyaga zirira gusa amanegitari ku musozi Olympe. Murabyibuka? Ya izo mana ziguma zirira nazo shaka. Haleluya. Nimba zarasonzaga, Imana irasonza se? Yesu nuko yari mubiri wa kimuntu, yashatse gushanwa nacyo muri byose, ariko mu bumana bwe ntabwo yari akeneye kurya, nuko yari yemeye kwambara umubiri nk'uwacu, akinya muri limitation zacu, ariko ntabwo mu rwego rw'ubumana. Imana ntabwo isonza, ntabwo na marayika ntabwo asonza. Aya, natwe nituva muri umubiri tuzakenera kurya, tuzakenera kunywa, tuzakenera kuryama. Ibishoboka tuzinjira muri dimension y'ubumana. Yesu yaravuze ngo mwizuka tuzaba dufite imibiri nk'iy'abamarayika. Ntabwo tuzaruha, ntabwo tuzasonza, ntabwo tuzaryama. Ibyo nibyo byiringiro dufite muri Kristo. Nk'uko twambaye ishusho w'isi, tuzambara ishusho w'ijuru. Imana ishimwe. Nk'uko twambaye umubiri upfa, tuzambara umubiri udapfa. Nk'uko twambaye umubiri w'intege nke, tuzambara umubiri w'imbaraga. Haleluya. Nk'uko twambaye umubiri w'igisuzuguriro, tuzambara umubiri w'ubwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo nibyo byiringiro byacu. Haleluya. Amen. Haleluya. Kandi ibyo abadayimoni barabizi kurusha abakristo. Ega ntabwo turi mu bintu bya fiction, ntabwo turi mu bintu by'imigani, turi muri realite. Haleluya. Yesu ni muzima, ni réel. Turi kumwe nawe hano. Haleluya. Agendana natwe, abana natwe. Haleluya. Nuko kenshi imibiri yacu itubuza kubimenya, gasanga tuyo turavuga ibigambo hariya takwiye kuvuga, tubatekereza ko takwiye gutekereza, bamwe tugiye gukora icyo takwiye gukora. Ntabwo tufite uko guhishurirwa ko Yesu Kristo turi kumwe, ntabwo ari mu ijuru, turi kumwe. Ari iburyo bw'Imana, ariko mu mwuka wera turi kumwe, n'abamarayika be turi kumwe nabo. Haleluya. Mbere yuko tujya mu masengesho kandi ndashaka kubabwira ko hari ingorane zihari. Bibiliya ivuga ngo hari abantu ngo bigishwa ngo ntibazigera bamenya ukuri, kandi ibi bigishwa mubyumva muti? Apprenant toujours mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Ngo barigishwa ariko ntibazigera bamenya ukuri. Kubera iki? Mumva ko ari kubera iki? Bibiliya bivuga ni ukuri. Ngo barigishwa ariko ibi mbizanye kubera ko turiga ibintu byinshi, ariko se ni bose babyumva? Bibiliya ivuga ngo ntabwo ari bose. Tusome hano. Ntabwo ari bose. Irababaje kuko ntabwo ari bose. Amen. Soma Timoteyo 2 ibice 3:7. Bitangaza. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Amen. Kandi bahora biga. Bahora biga ariko ntibasha kumenya ukuri. Ushobora kuba wiga mu ishuri ukamenya iby'amasiyanse yose n'ibiki, ariko byagera ku ijambo ry'Imana ugahora wiga ariko ntabwo umenya kuri. Kubera iki? Ushobora kuba uri dogiteri mu bintu bitandukanye bya siyanse, ariko waza mu nzu y'Imana ntabwo uva mu kiburamwaka cy'ibyo mu mwuka. Kubera iki? Bibiliya yatubwira impamvu. Usome Yohana 8:37. Nimba iyi ari uka yawe ubimenye,
nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Amen. Mu Kinyarwanda ngo ntabwo rifite umwanya muri mwe. No, mu Gifaransa ngo ma parole ne pénètre pas en vous. Ntabwo ryinjira. Hari abantu nubwo bumva ijambo ry'Imana imyaka n'imyaniko, ntabwo rijya yinjira muri bo. Terrible. Ikibazo gikomeye cyane. Kubera iki ritinjira muri bo? Kubera iki ritinjira muri bo? Kandi bahora biga. Amen. Some Luka 24:45. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Amen. Il leur ouvrit l'intelligence. Abafungura ubwenge. Apana kubungura. Abafungura ubwenge. Kumbe babufunze rero. Yemwe gaye. Wasanga nawe impamvu ujya wiga ntumenye ukuri burafunze. Ngo alors il leur ouvrir l'esprit. Kumbe biba mu mwuka. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. Yabafunguye he? Mu mutwe, mu mwuka, mu muntu w'imbere. Kumbe dushobora kuba mu bwenge ubu bwo mu bwonko turabahanga mu kwiga ibindi byose, ariko byagera mu by'Imana nubwo twiga bikagera gute, icyambere yavuze ngo la parole ne pénètre pas en vous. Ijambo ntabwo ryinjira. Icya kabiri ngo impamvu ritinjira harafunze. Muntu w'imbere harafunze, muri esprit yawe harafunze, mu mwuka wawe harafunze. Ku muntu w'imbere n'umwuka. Nonse nimba hafunze, ninde yahafunze? Ninde yahafunze? Yarafunze imyuka abantu benshi kugira ngo ibindi by'isi babimenye. Ubumenyi bundi babumenye ko ni mu bwonko, ariko niyagera mu by'umwuka afunge, bazajye bumva, bazajye bigishwa, ariko ntibizinjira kugira ngo bamenye ukuri. Wabizi? Amen. Na niyo mpamvu ushobora kubona abantu n'abahanga nka Albert Einstein, n'abahanga mu bintu bitandukanye, ariko byagera ku ijambo ry'Imana nubwo bakwiga ntibave ku ntebe yo mu nzu y'Imana bakigishwa, ntibazigera bamenya ukuri. Atari uko bataboneka, barahari, ntibasiba. Mu rwego rw'isi ni abahanga, ariko mu by'Imana ntibyinjira. C'est terrible ça. Jye nahoze nibaza ibi bintu kurikira. Iyo nkurikiye, amen, aba scientifique, abantu bafite za PhD, amadoktora muri physique des particules, muri cosmologie, abantu bafite za doktora muri domaine zitandukanye zikomeye, ariko iyo bariho baravuga wenda bakanyerera bakajya mu by'Imana, urumirwa. Kandi abo bantu bose ntiwahamya yuko batigeze bagira contact na Bibiliya. Kubera iki se bamenye ibyo byose, bakamenya amasanzure, bakamenya ibiki n'ibiki, les finiments grands, les finiments petits, ariko yagera ku by'Imana ntibabyumve. Hari itandukaniro hagati y'ubwonko n'umutima. Ijambo ry'Imana ryumvwa mu mutima, ntabwo ari mu bwonko.
rero mu muntu w'imbere w'umwuka satani yari afunze. niyo mpamvu mvise ngo arabiga ngo bakomeza kwiga ariko ntibazamenya ukuri. Ni hariya rero byafungiye rero. Donc hariho connaissance rationnelle na connaissance spirituelle. Hariho ubwenge twiga mu mashuri, hari n'ubwenge bwo mu mwuka. None se ko tumaze kumenya aho byafungiwe kandi nibumva ukuri, nibumva ijambo ry'Imana ngo bayitahure, ko tumaze kumenya n'uwahafunze, ninde wahafungura noneho? Tubisome nabyo. Amen. Haleluya. Tuhamaze gusoma ko yabafungiye ubwenge. Turebe umuntu we yamufunguye nawe. Bariya bigisha babiri bategaye Emausi, bavuga Yesu yagiye Emausi yarabafunguye ubwenge, sibyo? Tuve n'undi mudamu yafunguye ubwenge. Byakozwe n'intumwa 16:14. Umugore witwa Rudiya waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Ituatira wubahaga Imana aratwumva. Umwami Yesu amwugururira umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Amen. Arizera abatizwa. Kurikira somo. Amaze kubatizanwa n'abo mu rugo rwe aratwinginga ati, nimuba mubonye ko nizeye Umwami Yesu by'ukuri, nimuze iwanjye mucumbikeyo. Araduhata. Amen. Yitwa nde? Rudiya. Yari umugore w'umukire, ariko se kugira zere abatizwe. Amen. Yabimenye gute? Umwami Yesu amufungura ubwongo. Amufungura umutima, kuko mu bwonko bwe hari huzuyemo, amen, haleluya, uburyo bwo gucuruza no kunguka. Uko yari umucuruzi. Ni mu mutima rero hakeneye ko Imana izi ikahafungura. Nawe ubundi muzasazira mu nzu y'Imana benshi ntibimuke ngo bave mu kibura umwaka. Ntimuze mubibone se? Fata umuntu ari muri eglise imyaka 10, mucyarike hariya, wagira ngo ntiyigeze yigishwa namba. Kubera iki se byagenze gute? Ariko akakubwira ko mu masomo asanzwe aratsinda cyangwa yaratsinze yararangije, ariko mu by'Imana kada. Tubwire doctrine y'agakiza bimeze gute? Rusalise kwa kizane gute? Tubwire Yesu Kristo bimeze gute? Tubwire impamvu abantu b'Imana bubaka ibicaniro, siho turise kwari kubera iki? Tubwire impamvu amasengesho yose atemerwa n'Imana, kabone naho ubwo abantu biyiriza. Bibizi. Tubwire impamvu iyi Israel ya none iri mu mirwano n'Abarabu n'ibiki byose. Amen. Arayihuriye na Bibiliya. Bibizi. Ese itorero na Israel bihuriye he? Bigatandukanira he? Ibintu nk'ibyo twama twigisha igihe cyose, ugasanga ntashobora kubisobanura. Kubera iki? Babivuze hano ngo nubwo yigishwa ijambo ntabwo ryinjira, kuko abarangaye shobora kuba si bose barangara, ngo ntabwo ryinjira. Hanyuma twumvise ngo ahantu hafunze, si mu bwongo, uko ibindi byo mu isi arabimenye, ni mu mutima, ni mu muntu w'imbere, umuntu w'umwuka. Ninde wahafunze? Ni Satani. Ninde uzahafungura? Ni Yesu Kristo. Amaje kumwami Yesu. Mwabibise. Amen. Mubimenye hari ubwenge bwo mu bwonko n'ubwenge bwo mu mutima. Mu Kinyarwanda niko tubivuga, ariko mu Gifaransa baravuga ngo, amen, il y a la connaissance rationnelle
rationnelle, amen, alléluia, na la connaissance spirituelle. Biva kuri ubwenge twahawe, la raison rationnelle, la raison. Akaba ariyo na connaissance spirituelle izanwa n'umwuka wera binyuze mu ijambo ry'Imana. Nimba dutahura iby'Imana, nuko hari icyo umwami yakoze mu mitima yacu, yaradufunguye, amen, ngo dutahure ubwiru bw'Imana. Na nibyo dusoma, amen. Ese ibi mwabyumvise? Nimba wowe iby'Imana ntabwo byumva, mwabyumvise? Umutwe wawe uzuye ubwenge busanzwe, ariko mu mutima ari uwafunze, ntabwo byumva. Gumusibira mu kiburamwaka kandi umaze imyaka n'umunyandiko mu itorero. Amen. Matayo 13 umurongo wa 9 tugeze ku murongo wa 16. Mwumve hano umwami avuge, ibindi bifasha. Ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera baramubaza bati, ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki: nuko iyo barebye batitegereza, n'iyo bumvise batumva, kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo, kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwe. Kumbe dushobora kumva ntisobanukirwe, twareba ntitubone. Ngaho rero biri, kumva muzumva ariko ntimusobanukirwa. Ko Yesaya n'ibyo yahanuye ku Bisirayeli. Niyo mpamvu n'ubu ibya Yesu ni ibintu biri clear, biri mu bitabo byabo, ariko ntabwo babyumva. Kubona barabonye Yesu, babonye ibitangaza, babonye ibintu byose, ariko ntabwo regarder et voir c'est différent, entendre et comprendre c'est différent. Ushobora kumva ariko ntusobanukirwe. Ubu se ntiwurumva rero ndavuga? Ubu se wasobanukiwe? I don't know. Ntabwo ari uko udafite amatwi. Kumva ijambo ry'Imana rikagwishurira ubwiru, amen, bw'iby'Imana, ibyo biba gusa iyo Yesu yagufunguye ubwenge umuntu w'imbere. Nawe ubundi uzumva ntusobanukirwe. Amen. C'est terrible ça. Umukecuru atigeze ajya mu ishuri akumva agasobanukirwa, umwana we dogiteri akumva ntasobanukirwe. Use wabisobanura gute? Asobanura gute? Nahoze nibaza, miliyari z'abantu ku isi ntabwo bazi ubutunzi buri mu ijambo ry'Imana. Benshi bashirira kuzimu, akariho bajya gutahura ibyo bari gutahura mbere. Kubera iki? Ubutunzi bw'ijambo ry'Imana ubwira ubuhambaye, ariko miliyari z'abantu ntabyo bazi. Les gens vivent comme si la Bible n'existait pas. Abantu bakora bita itariho. No mu nzu y'Imana ukabona abantu baraho gusa. Tangaza.
ahantu benshi ni inkingi ya mbonye bihita, ubutumwa buraza bugahita, bo bibereye aho gusa, ntabwo bajyana nabo. Terrible. Niyo mpamvu ubona rero, ndiho ndavuga abantu bari hanze y'inzu y'Imana, ndavuga abantu bari mu nzu y'Imana, nta byiringiro, bakuka umutima nk'abandi bose, batinya ibyo ab'isi batinya. Kubera iki? Imitima yabo irafunze. Satani yarayidadiye, bamugana Abarundi, funze n'amagufuri sinza ngahe. Mwarabonye amaduka bashira amagufuri kuva hejuru kugera hasi. Uko niko Satani yafunze imitima y'abantu, amagufuri atagira ingano, agashira ya ati nubwo uzajya ujya kumva ntabwo ijambo ntabwo rizinjira. Yesu yavuze ngo ijambo ryanjye ntabwo ryinjira muri mwe, ça pénètre pas. Kumva uzumva ntuzatahura, kuko namaze gushira amagufuri. Kuko niwumva Yesu yavuze uratahura, wamara gutahura urahindukira nkagukiza, kandi aricyo Satani adashaka. None dufate iminota yo gusenga, umunsi yibaze wowe kugeza uno munsi nimba wigeze kumva iby'Imana, ubigejeje kubitahura. Ese nimba warabitahuye byamaze iki mu buzima bwawe? Babizi we igikuru nabwo ari kumva, ni ukumva ugatahura. Wamara gutahura ugahindukira, ugakizwa, ukabohoka, ugatabarwa, ugahinduka. Imana yagucyubahiro. Fate iminota noneho yo kubitekerezaho 10 no kubisengera. Amen. Kuko amasengesho yacu ngo ijuru ryacu ryumvikane mu ijuru, ntibishobora kutanyura mu kumenya iby'Imana ishaka. Kandi tumvise ko ubumenyi ntabwo bwaza kandi imitima ifunze. Ngo apprenant toujours mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Bazigishwa bazagira kumenya ukuri. Mbabwiye ko abantu benshi kuzimu iyo bagezeyo bamenye ibi byose turavuga, ariko malheureusement ntibashobora kugaruka ngo bahindure destin yabo, ko byararangiye. Les dés sont jetés, c'est fini, leur sort est décidé. Amen. Alléluia. Uyu munsi Bibiliya iri ahantu henshi ku isi, mu mazu menshi no mu mahoteli no mu bitaro. Hari ibitabo biri hariya y'abajedeon batsinze amafaranga, abantu b'Imana bakora ijambo ry'Imana bashira dans les hôtels, sibyo? Bashira ahantu henshi hariya, ariko ni bande bazibiri hano? Bashaka kumenya ikoranabuhanga ryose n'iritaraza, ariko ijambo ry'Imana ribahisha agakiza ntaryo. Ntibanatekereza urupfu rwabo, ntibatekereza ku Mana, ntibatekereza impamvu bariho. Ese nyuma y'ubuzima hari iki? Ese mpfuye uyu munsi biragenda gute? Baraho gusa. N'inzuki zifite purpose, n'inzuki zifite intego. Ntuzabonye inzuki zo ziragenda ngo nawe ngo zinazurura tu. Inzuki zifite purpose, ndifa kugenda zigenda zishakisha aho ziri bubone ya nectar twavuze, ya sukari bizakora mu ubuki, hanyuma ukawurya ukayoherwa, Uwiteka azabukwishuza. Bo ntabwo uzi ko bwavuye kure. Inzuki zifite plan, abona iki byose zifate kugira ngo zikore bwa buki. Ntawura muri ubuzima gusura gusa uriruka ukiruka gusa mu by'isi hano, urupfu rukaza kugutwara, ugasanga uri kinyuma gusa y'ibirayi. Iyo mvuze ibirayi ntabwo ari ibirayi gusa, kwiruka kuri ibi gusa amaso yacu abona.
inda n'ibyo kurya n'ibyo kurya by'inda byo Imana izabitsemba. Ngo umuntu azatungwa n'umutsima gusa, ariko n'ijambo ryose yavuye mu kanwa k'Imana. Hari umwanya wo kwiruka kuri iby'isi, ariko hari umwanya wo gutekereza ku iherezo ryawe. Imana ishimwe, kuko Imana iravuga ngo udakora ntakarye. Ariko ntabwo wakwitwaza ibyo hanyuma wibagirwe gutekereza ku iherezo ryawe. Nababwiye uriya Renard Bonke wamvuga butumwa Mudage, yari yageze kuri cimetière hari wa twese, je nitaye habo bamwe, uko Eliya ntabwo ari hariya na Enoki, sibyo? Hari abantu batari hariya, sibyo? Eliya na Enoki ageze kuri cimetière rero hariya wa twese rero, hanyuma ari baragendagenda ubwo yaragiye gushingura, hanyuma abona imva, abona handitse ngo il ne vécut que pour le travail. Handitse ngo baramutaka ngo uyu mugabo una kindi kuri we, uyu ni chapakazi, ngo yakoraga kazi. Il ne vécut que pour le travail. Intego kuba kwe kwari gukorakora imashini. Hanyuma Bonke arareba, aravuga ngo quel cheval, mbega ifarashi. Iyo farashi niyo ibaho gusa, ukwiye gukora, okay, ariko ukwiye no gutekereza ku iherezo ryawe. Ngo iyo bita ku iherezo ryabo bagatunza imitima y'ubwenge, kuko umuntu afite iherezo. Kumenya rero iherezo ry'umuntu ni irihe, utatoa hesabu mbele za Mungu siku ile, uzabazwa. Uzasubiza iki? Yesu aravuga ko umuntu akwiye kubaho akamenya yuko akwiye no gukorera ibyo kurya bidashira. Imana ihabwe icyubahiro. Hari gukorera ibyo kurya dukeneye, hari no gukorera ibyo kurya bidashira, gukora ubushake bw'Imana. Benshi rero barasubiye inyuma, bakamutse, muti babaye ibikatsi, barakamutse, kuko umuntu w'imbere ntabwo margarine ariyo imubyibushye. Kada umuntu w'imbere Imana yamugeneye ko atungwa n'ijambo ryayo, kagendera mu bushake bw'Imana. Aho ni umwuka wera amusiga amavuta, akabyibuha. Rero umuntu w'imbere ni w'ingenzi, kuko uw'inyuma we ngo agenda asaza, agenda abora. Ariko uw'imbere ni uw'iteka ryose. We mu gihe agaburirwa ijambo ry'Imana, mu gihe asabana n'Umwami Yesu, ngo agenda aba mushya uko bukeye uko bwije. Uw'inyuma arasaza, niyo processus normal, okay? Naissance, développement, vieillesse, mort, dégradation. Iyo ni processus normal. Iselule zacu ziri programme, tuvukana expert date mu mibiri yacu, date d'expiration. Selule zacu ziri programme gusaza no gupfa, okay? Iyo processus nshobora kuyihagarika. N'abariya babeshya ngo bazakura indwara burundu, bakure ubusaza, bakure urupfu, zo ni inzozi z'ibinyoma. Wayubise? Yita transhumanisme, yayumva? Bibiliya iravuga ngo iyi mibiri ipfa izapfa nyine, ariko twebwe muri Kristo dufite ibyiringiro by'imibiri mishya itazapfa. Amen. Ariko iriya transhumanisme yo irabeshya. Yo bita H+, l'homme augmenté, ngo nanotechnologie izagezaho ikuraho ubusaza, uburwara n'urupfu.
mensonge, inyoma, it's a lie. Ntabwo ari iva ku Mana, Satani. Tekinoloji ishobora gukora ibintu bikomeye ariko ntizigere ikuraho icyo Imana yavuze. Amen. Haleluya. Iriya nanotekinoloji bavuga cyangwa biyotekinoloji ishobora kwameliyora ubuvuzi. Babyumvise? Ishobora kwameliyora ubuvuzi. Ikaba yaha abantu ubushobozi bundi bwo kurwanya no gutreta indwara, ariko ntabwo ishobora na gato kweradika urupfu. Ko urupfu rufite origine spirituelle, ntabwo tekinoloji rero itreta lo spirituelle. Amen. Ni Yesu utreta le spirituelle. Alléluia. Donc la technologie, on salue les progrès de la technologie, turabyemera, ariko la technologie n'apportera jamais la solution à tout. Bishoboka. Technologie iri limitée. Ari n'abamiliyarderi, reka mbabwire inkuru hanyuma mugende mufate umwanya wo gutekereza impamvu ubwonko bufungutse ariko ijambo niryinjire, ko ntabwo ryinjira mu bwongo, rigira mu mutima. Wari umutima ari umuntu yafunze. Ibyo arabakire mu by'isi miliyarderi babonye yuko urupfu ruzabatwara, baravuga ati none se kubaho tukagira amamiliyari tugapfa bimaze iki? Ariko se ntihariho siyansi? Wafata abashakashatsi bakomeye tukabaha amamiliyari bagashaka urukingo rw'urupfu, hanyuma bariyegeranya bakora ku bukire bwabo, bahita batanga amamiliyari, bakora amalaboratwari akomeye, abantu bagasazira muri laboratwari bashaka urukingo rw'urupfu. Noneho babona imyaka irabashirana ntabwo ruraboneka, bati none se ko turiho turafinansa ntiruboneka twarapfuye. Hanyuma imbabwira n'ibyo c'est documentaire. D'ailleurs narabyanditse mu gitabo cyanjye cyitwa l'immortalité, murabyibuka? Yitwa gute? Le chemin vers l'immortalité. Hanyuma baravuga ati rero nta kuntu mwakora ubushakashatsi vuba tukiriho, noneho habe uburyo bwo kutubika ariko hakaba ubushobozi bwo kutuzatugarura, babe kongere, babikwe nibabore, hanyuma igihe urukingo ruzaboneka barapfuye babazure kugira ngo nabo binjoyinge ubuzima, kuko nibo baparticipye kugira ngo urukingo ruboneke. Ubu rero bari kongere, bari muri firigo barategereje. Kandi baranditse ko fondasiyo zabo, ikigo cyabo kizakomeza gutanga amafaranga kugeza aho ubushakashatsi buzageraho ubona umuti, urukingo. Mbega. Kandi iyi Bibiliya irababwira, haleluya, ko Yesu il a détruit la mort, yatsembye urupfu aruhindura ubusa, ayishura ubugingo buhoraho no kudapfa kubw'ubutumwa bwiza. Kandi nta mafaranga adusaba, kwizera gusa ngo ni ukuri. Reka tubasome murebe ayo miliyari batakaje, iyo yaduha tuyavugisha ubutumwa, mais qui finance l'évangile. Amen. Ubutumwa bwiza bubura amafaranga yo kubugendesha, nabo dore aho bari barayatakaza. Yohana 11:21
na gatanu 26. Aya magambo ariko abantu ntibashaka kuyemera, ntibashaka kuyumva, cyangwa nubwo bayasomerwa ntago bayatahura. Yesu aramubwira ati, ni njye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Amen. Barabyizera se? Icyo kibazo ntabwo babyizera. Kandi yahise akora demonstration, azura Lazaro. Bibiri ivuga ngo yari amaze iminsi 4. Buriya iminsi 4 umuntu aba atangiye kwidekompoza. Yesu aramuzura, yongera kuba muzima, yongera kuba muzima, asubira mu rugo. Mu buryo abayuda bazaga kureba ko ari abatari baraho kwirimba aho nyine ku gituro cya Lazaro, babyumvise. Iyi nzu ya Lazaro na Marita na Mariya yari yahindutse iki? Aho amahanga asura, ahantu nyaburanga. Ntabwo yabamize kuko Lazaro yari muzima. Nose muri miza bajya bazima. Bajya kumureba Lazaro akabakira, ati ni jyewe, sinari narapfuye rero ndi muzima. Ariko ntabwo ari jyewe, ni umwami nyir'ubugingo. Ahubwo ngo bigaragare yuko Yesu yashaze kumutangaho urugero ko ari we afite ubuzima n'ububasha ku rupfu. Igihe cyarageze Imana yamugeneye arapfa, arashingurwa. Byari ngombwa ko apfa yereka, kubera yuko udapfa gusa n'umwe nuri wamuzuye. Amen. Rero iriya transhumanisme rero ni ibinyoma byambaye ubusa. Ayumvise? La technologie peut améliorer la vie. Technologie ishobora improvinga ubuzima, ariko ntabwo ishobora guhagarika urupfu, kuko Imana yategetse ngo umuntu akwiye kubaho urubanza. Bariya miliyarderi babitswe muri firigo bategeze urubanza, nta bindi. Nawe byo kutegeza kuzongera kuzuha ngo bajye mu mafaranga yabo bibagirwe. Umwana w'Imana azabazura, abacira urubanza, nta kindi bategereje. Umuntu yabikiyeho gupfa rimwe hakaza urubanza, naho ibyo bindi c'est du mensonge. Amen. Evanjili ntabwo ihinduka, ni ukuri kw'ibihe byose. Imana ishimwe. None wowe rero uyu mwanya ufata iminota 10, haleluya, utekereze kuri ibi twavuze, wibutse ibyo twavuze. Yosefu ibyo yavuze ku magufa ye. Amen. Twakubwiye aho yashinguwe, takubwiye muri make amateka ya Shekemu cyangwa Sishemu. Twakubwiye inkuru z'ibicaniro cya Aburahamu n'icya Yakobo dans le même lieu, aho nyine ko bifite icyo bisobanura. Hari ibintu dukora mu isi y'umubiri bikagira impact mu isi y'umwuka. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma twakubwiye ko hari ibintu bifunze abantu mu mitima yabo, bakigishwa ariko ntibamenye ukuri, ntibazigire na rimwe bamenye ukuri, kandi basaziye mu matorero. Mwumvise ibyo ari byo. Nawe rero genda wisuzume, wowe ubanye gute ijambo ry'Imana? Uraryumva ukaritahura rikaguhindura, cyangwa uraryumva nturitahure? Kuryumva nturitahure ntabwo uzahinduka, ugumura aho indifera gusa. Murabizi ko umuntu ashobora kuba mu maso ye donc sans expression. Mwari mubizi ibyo? Oya, hari umuntu mu maso ye ntushobora kuvuga ngo aranezerewe cyangwa arishimye. Se uwo muntu ameze gute? Sans expression. Uyu se wamufata gute? Ntabwo murabona abantu nk'abo? Nta umurebye nta sentiment wa dekriva kuri we. Abantu rero benshi bameze gutyo ku ijambo ry'Imana, bararyumva, iri jambo rirakora iki?
ntabwo ribariza kandi ntiribasetsa, ntiribashimisha, ntiribababaza. cyangwa abantu bameze gute? hanyuma musubize muri jambo ryanyu, umuti w'amenyo. Fata iminota 10. Aba n'umuti w'amenyo kabisa. Iminota 10 ugende witekerezeho. Kugeza no munsi jambo ry'Imana ubanye naryo gute? Rirakora iki? Hanyuma wumvise ko hari igisubizo. Arubasha gufungura, yafunguye Rudiya, bihindura ubuzima bwe, bituma abirembo ry'ubutumwa kuri kontina yose, abirembo ry'ubutumwa bwakije uburayi bwose, bigatuma n'ubwo burayi bugenda kwamamaza inkuru y'agakiza mu yandi makontina. Niyo mpamvu abamisiyoneri baje hano bagashinga amatorero, amavuriro, amashuri n'ibiki, kubera Rudiya. Imana ishimwe. Aya matorero yose yavuye i Burayi, sibyo? Agashingwa hano nubwo uyu munsi yayobowe n'umurimo wa Rudiya, kuko yakijijwe afungura inzu ye ba Paulo bacumbikamo, bavuga ubutumwa. Itorero riravuka mu mujyi wa Filipi, ubutumwa burinjira mu Burayi hose. Rudiya niwe azahemberwa ibyo. Amen, haleluya. Aya ma-eglise yose issu de mission occidentale, ama-eglise yose ku isi yavuye mu bamisiyoneri b'abanyaburayi bazanye ubutumwa, ni ukubera Rudiya. Umuntu umwe gusa yakinguwe, Yesu yakinguye umutima. Nawe kubera kutakinguka umutima wawe urishe byinshi, urica benshi, kuko upriva benshi kumenya Imana binyuze muri wowe. Rero saba Imana igufungura umutima, utahura ubutumwa bwiza, utahura ubwirwa bw'Imana, utahura ijambo ry'Imana rizana impinduka muri wowe. Uzaba isoko y'umugisha kuri benshi.